bukinong ram ngay mo ni Katiroy. Esa de bono mo invest na Office America IBC ke de Child Affairs CDA at Tony Grobo. Ni kaida te pota ke ni kasai na bukin wowa pota ke NGO sa ikatekiri bes de kendo Country Women Organization the KICWO or the Possibility Network TPN na Office de kendo ya perong kwananwa. Ita ko CDA Grobo. Pamente buoka te pui meni mewa te ngā te tāra na Amerika. Ai ina karawa na kaikira ke te kendro are na putoka ani kaunga te toro nupai ntayan communities na ko yon kiripes men karikira kien karape pen ro ya tanira po konte va ki on tarava o yon na pe po ken karikian me wia eta ko grobo pena tauro the possibility network ni karike te puoka te nuwa te nga te tara ni me pupua tara na Amerika ipo ken ka te me to ana ya makuri kakawa ki on kakurakuran te iwa va ki o karikira kien te te yon reita ken kiripes me Amerika. Yang anak kakaita o grupo na ko yara patay ka uway kay buken ya tapeka on ka surusuru kakawakin kami totuan te reita ke o te iroro ake poningay ana na vak te taute ka na Amerika ibuken karikian te tronupay o te meuroi nonon te petepeke. Asay na ki puroroy yon buka ay kay meron ang CDA grupo o to coordinate ang te rekendro kamoya kanowa o te presidency te TPN erietera aram. Ikataw-tawa kita kaisingaw kain the Pacific Area Presidency na nakare sa Yesu Kristo ipuki ay kaisa kinipong ay kakaisra ay Elder Peter F. Merce. Panaro ko ikilibes nita pongay. Ita ko tirong mente kare sa iyo pa Elder Merce punta mo ni Council ng the Pacific Area Presidency arete na anete ko tayo Auckland, New Zealand. Yang nga takairiri the Pacific Area Presidency na ko yung kain tiyaro o tan kairiri tiyaro ayo Anonon tipe-tipe ke naron kiripes masari Papua New Guinea, New Zealand, Australia, au ape mamakoro kita bewan tipe-tipe ke. Nisi kunai kai nanon temen na to wana te wiki on reka na tai Elder Merce ni kaira ye paparo missionary on koroi na pekatane ye ai kaka ko kuri bukia missionary tan kairi rin tiero o teroron dikirake. Ya ina pepe ri bukin to wayo ni kawaria kain tiero o nori te yanumantapu ya peyang ke trabayeta. Imaino kina o na reke na pena taito wayo ni katairi ke metaka women presence Dr. Tuwe Tuasu. O na ronak to wayo ndokone iron kai na pena Sister Maxine Merce. Awana siku ikai ni karuko te kapong vanuan te betempa wanga wapi me wowa. Yesa na ikamisi na Australia na koni kiribes David Yardley. Nangana ko timisi ni korora na riemeu mendesola ayaspasan kanimaki na konstante yoto pa preschool community beso. Ibusmaya kita misiin dan na iron tamen peso parish te tamya kano wayo pa. Ita ko tirong menanopis sa Australia. Payo te moni misiin may bakon wapui misiin dan akena kanimakin tapay kakakakoro yon kiripes. Eka ko wagi kanon te pongay iria kan peso parish awagya karo te santo yota pa preschool. Erang ini kukuri Australia ni karekepe mete child fund o the green living ipokin kakuruan nanon takarikira kayo. Ni ko taki meya puto ka anapota kini makuri tatauteka. Aki ay rike me takarikira kayo naron nobisin ka buwan pay ay kakarina away temise. Esa mangan temia areta pe meta utea kay nanuan ni karawa na retreat itapon te keke ya peto tarawayeta ibukin din nanuan ana oinsua yon te tania ni meu ibukia pa makoro ay ka mayana ape meme. Karawan no insua ibukia apa makoro ay ka tenua ay ka ipo ni kanuan takarikira kayo yon te tania ni meu ke the food security ibukin po utokan te tania ni meu na ape kay. Na meroro de sine assistant secretary Costa ke ko Korea ka surusuru kakawakin o insuai kai ibuken ka teme to ante tania ni meu na pamakoro kakawaki ibuken ka korakoraki council na pe kai ibuken ka menuan sikonan Maria men makurina ki ako tongorongon tepe ki esa de bo wi tata Samoa ni ka meuna na cost ya usinte are tangira kamusravaki ya womentante mente kaitara Emusikete po win te ka wapong nira na te Prime Minister kwa tulay pa sa ilele malilangoy leile pule limon ayafi aketangira kami unan kamusravaki mentiaus asa tanti ka women na kay ni kamusravaki nanunumei teririkei idon de speaker ipukin uruakan suantiaus emusikete po wi pa ake uruakan teswa kana akiria yamakuri tante kay Asa tante mente kaita IBC ni kota unia na nayang te tautea ka ni karo ibita kina kon suan te dine IBC ima ente dine kayo. Korawa na kapenia ni bo witi au sinte IBC te wiki ayasa te sakenstua ayas sayet kayum
Ntabiki wo pira ipuke ni korawanti nono na konsuante dine are nakakura ari ke makan desa tararuate dine. Atapeka ki pira ai kai dina nonna na suani kai riri te aus ni mapui meto wana ana kaunte ka kente kapong. Ita ko terita the National Federation Party Biman Prasad payarang ini kinaki rongongon teswa noni kai dine yon BC. Ita ko to way payo te tauteka are te meto ani kakura makan desa tararuate dine. Ita ko riki pa arang mais maka ai kesa nangana ki desa tararuate dine. Awarang mais na pe ana pepe de desa tararuate dine ai kaki konani kai taraki ntepo wi. Asa Brisbane itonga ni kametoa metentemen na ka New Zealand imuin kurasina kinante ka itonga. Eso ikonan ko ta kerante taini mani ayu ete pi mono wana dirik ari emete imuin kurasina kinante ka are to kayai mete ka te wana yon vavau. Emete na pe tarin se taini mani ayu wa pi me wo wana dirik inte kurasei. Ata ko Brisbane ke kei pa pondang ni kabubu sa itari ate ye kai are ngaya e kaputa te ka. Yese te tau tea kantonga ni mga kana wari ki taindu o takinan te kaanganga na konte wana tena makaina. Yesa tuonga ni mena ina non the state of emergency men te tai ari ripotau yei te varekano e te unga tuonga hunga nte pi meni mea wansan wari. Suwa i ka paina kinkai po ni katokan te nakona konte pong kainan tapo tape ua. Asan ka tapo kaki te pota nameta ni mea ua tapo ni mea ka ni kotaki mea awa ape ai ka waririke. Tungorongo non nape. Esa te sakairiri nkua mei rusa are puka katokan te kaya ngatua ke te Cold War imerena na Amerika o rusa Mikhail Gorbachev ni mete na naririki ni meu rua pui meta wana. Eriki pa te sakairiri Gorbachev te ngā rua pupua wane pui meni meua o ni kinaki ipoke ni kaukani meta roan rusa na konchon nape o kasikan nape te Cold War mea ki te rokon te toku apakan apena te ngā rua pui meta wana. Asirawa kain rusa ke apukinna mena kaini peri pukinna na kanganga rusa eta ko jonora ke remete yei pa esa te wayo ne venia kina ora kina ina non tetai erangine men engen nane ayesa president Vladimir Putin me rusa nanga na raina noanga yon meten Gorbachev esa te truck te vana ni kaparua era ka yon te pupua ni me pui te ngā te to me to ni kaputa te kawai mais te kai ni makorona Amerika California Ikia karika te ipepente yani kaina nun te tai erangini men. Akuras kata bewa men dayan to me to ai kaina nun te kawai o ni kaina na peangini makoron te kawai interstate wane bui inte wane pong. Teni men no meta ika akirang kakaya ki kwa kia o akarina kiti menna o akarina kiti kamen cho noraki me moton rangana. Nanatain nunga to me to o pandang kura kaponganakin te kawai ayu iru drive antayan trucks aki awosi o nikiri wani kai ni kaputa California. Ina kon te pupua wani pui te ngā tani meaka ni kawan na Amerika Jackson, Mississippi. Ai kasa ni pua Kentucky sina yaran imui ni kurakuran pakan te karau o tiranga ke te flooding. Esa kera keni abusin tiranga yun te weekend dena ko ndin na ko ina nun te tapo are epopay na oraki tiran nte kawai o yon kawai nang kai na kimakuri. Esa katanata ki te kanganga ke te state of emergency ni kaputa Jackson o ni kaina kinape day kaina marake o business ina nun te taya warireke. Esa te kawayo ni mena yan te kauringi puke ni kapuruan teran ni moi ina nun te men te wana te na makaina. Esa te minitan te kwa ipo sukaren resign tape watiawa imuino sina kondi boss ari esa te sanevia ke te tourist epi koukou ni mete imuin te tokuana mentia useni kapung. Eri posna kaya nindi ayu tene pui mea wana diriki ntoki burona imuin kakamaingana imerena nta yan nora kini kawan posukare Lisbon. Eri kaya yu mente kanganga ri rota kin kaya itepe ayu ni kaya nesme akitaung maisia tani makuri na useni kapung ni kaputa posukare. Yesa Dr. Marta temito ndiki pa teminitan te kwa menwanga te pime vanua o ni kamomaki pukin kairan posukare dinanon te COVID. Awasa te usu te wana ni kaparapara me kuia imuinte na kiante yani kamia ai kaunun ni kawainte me unga te wana na yata ni musrawa Chris atena ke istametis ni me pime wowa na sina te mane deni awai na sina ai ka Teddy o Roxy na yata ina ko nora te varekan wari mete imeyon asun kawan Chris Athens te pime ten wanokas na yata ni riri kan kinante kawai ari na kona ko yei o akos na pe kamia ai kai mente na iya arangin kura kwa kia miente na kia o eta ko stamedis pa erangin mea kung kai anaponi mete awakan ni rongo ipo kenong ram men banan kiripes